basic to advanced price action have a course ama have a course ida ki khoina kari khang ngam ge har kanda khoi gi smart money ko smart money se khoina market ta karamba matam da karamba mafam da trade loba aduga karamba mafam da bung se trade tagi exit tawge haibdo koi khang ngam ba adugumba kanone course ni lai se ko khoi price action ko price action se pura basic tagi na aduga advanced fau punna magi khoi video series sama nasi ki video se ahan video ni ko kun ahan ba video se the course details se punna jingmina se module 1 2 3 4 5 form lagani ko first module se lagtu se type of charts ko khoi chart se karino khoi hana su already khoi chart se karino hablo in khange ko type of charts duga sagi khoi market ki trends natraga market ki structures ko aduga support and resistance demand and supply zone ko aduga koi demand and supply zone se sumagi quality se haidi koi no quality se check kamai to dino haidi supply zone natraga demand zone se ko si mafam si quality kamai to ge haibo aduga identify wholesale price natraga na retail price area ko bid and offer price aduga relationship between price open interest and the volume high see course details se koi module 1 da start to gani ko next module 2 da koi jinga ku se Elliott web theory la kani breakout la kani breakouts da koi fake and ko failed koi breakout la kani ko aduga koi na false breakout tagi koi kamai to ga koi shape to ngam ga 100% shape to buding ngam ko adu kitang shape kamai to ga the heavy concept ko aduga chart pattern lakani adidi khogi bilateral ko patterns mayam aduga down theory laine aduga face of market ki face ko aduga khogi fundamental catalyst ko position sizing khoina trade law matam da khogi size se kam sauna bigna logo the have risk management to trade journaling haidi aina trade changi basing sigi record thamjin ba ko hain ko nai analysis down we ai trade ki journey to track to laga tham ba adu creating a watchlist ka watchlist lo ina sem bhai adu creating a watchlist have jaw se karino hain sigi module 2 gi manu chang sila khanda punne jeng mina se ka module 3 da khani lakti se imbalance and the balance phase ka identify check out ko check out hai sikarino khoi tadri sikarino jingmen sika what are the liquidity pools for market structures based trading market ki structure the base tawga trade tawba su leiga hai sinse kamana kan trade tawna matam dugi jingmen se volume split analysis bsa ko Wyckoff schematics and trading market using a Wyckoff trading method ko Wyckoff trading method Wyckoff has kanano karino koi jingmina siga Darvas Fox concept finally sika inu khangmina si module 3 gi manungda wonderful trading with rollover technique amna interesting oi topic hoi kan inata understanding volatility ekhogi iv gi matangda the market ki volatility se ko sigi maram da khari hena khangjinaba honamina si ko bullish and the bearish ko build up karam matam da karam mafam da bullish natraga bearish se koi build up tawriye ko volatility correction patterns bcp pattern ko module 3 da to module 4 da koi time frame ki sam 5 minutes ki time frame 15 minutes ki time frame yamam le natra ai riba time frame sing sigi marak ta khoni jing bi sikaino hai ba time frame je koina multiple time frames is narakanda hoi trade kamaina tawdino natraga multiple time frame da koi market analysis kamaina tawdino haiba aduga importance of my time frame haidi ai time frame ma lai jani ai trade tawdi matungina 5 minutes or 10 minutes or 15 minutes or natra hai riba sigi time frame dugi important go puni jing mina si modern 4 dani patterns and behaviors in a different time frame go
पूरा अखोगी मार्केट की चार्ट का लोइनन इवेंट लाइट मार्केट तसु खोई हाइबा टाइम फ्रेम मल्टीपल टाइम फ्रेम से सिमनरगा अखोगी चार्ट की पैटर्न चार्ट की बिहेवियर्स का मैम से खोई एनालिसिस पुनः तमिनगनी मॉडर्न 4 का देखो नेक्स्ट मॉडर्न 5 एंड लास्ट मॉडर्न ने हाइबा मॉडर्न से कोई चार्टिंग एंड मार्केट एनालिसिस लाए कोई चार्टिंग की दी मार्केट एनालिसिस लापसे तो पूरा प्योर टेक्निकल एनालिसिस तक कोई ना को पैरेलल चैनल कमाइन ड्रॉ तौगनी फिबोनाची रेट्रेसमेंट कमाइन कोई ड्रॉ तौगनी का अदुग मागी करम करम वैल्यू द यान इंपोर्टेंट होय का हाउ टू ड्रॉ द ट्रायंगल एंड द पार्ट ट्रायंगल अमा कोई कमाइन जे कनी अदुग कोई ना चार्ट की पार्ट से करम प्रमोंग द करम तुलसी नरगा जे कनी असुब मैम अमा कोई मॉडर्न 5 से लाकनी ट्रायंगल की पैटर्न 3 ड्राइव पैटर्न हेड्स एंड सोल्जर का इलेट की impulse wave कमाइन ड्रॉ तौदिनो Elliott की ट्रायंगल वेव कमाइन ड्रॉ तौदिनो Elliott की करेक्शन वेव कमाइन ड्रॉ तौदिनो का हाउ टू ड्रॉ लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन का प्राइस की रेंज डेट की रेंज का फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल हाइवे में हमसे कोई मॉडर्न 5 तक पुनः जेमिन से का मथन की खोगी नेक्स्ट की वीडियो जेमिन से नेक्स्ट की वीडियो से कोई की मॉडर्न 1 की टाइप्स ऑफ चार्ट मार्केट ट्रेंड्स एंड स्ट्रक्चर का सोइदगी होगनी का थैंक यू